गुगुन थाइ ना अञ्चङ घटना नापा स्वाना चङ देफु अजा फुलाउन ना टोपना वनके अजाको घटना बाख किम्बन्डन त्या आज्न तनाउने थर्ज्या ठौकने नु पुस्ता थपनिको टुवा या फुलाउना हान छला हे याना या चङ दो नापा नगरपालिका टेसन अजाउना हान संरक्षण ना या चङ सकारात्मक जाख चिस लाजिम पाटैको सिउ तर ठोठाए त नापा बसी चाट आइको जुयाचन थन बसी चाट दुने छौ चाहिँ खल्च पुखु तयु छौ पुखु न दुगु जुयाचन ठो पुखु या चाहिँ खल्च पुखु बारे थन छपु चोसु जना वया ठो चोसु ना बसी चाया खल्च पुखु ख ठका या चोमी टाला या संकलक टाला मदन राम कर्माचार्य कान्तिपुरी ख ठो चोसु लुस्वा डाइजेस्ट पत्रिका ल्यायो ख न्यानादिस बसी चाया खल्च पुखु चोसु ठुक्न न्याय थौ मिगया लाजिम पाटे त पिड न्यटक बस जाटायु ख ठठी बस जाटाओ कारण छु इ न्यटक अन बसमा यक्को डुग्ले व बसमा ये चाहा डुग्लिङ ख रानाटा इले अंश ठनिया ठो बस चाहे त पाला लन्डेका दरबार डेकी टुका नि ठो ठाइ नाइ त अंश लाजिम पाटे हिगु ख टर्न गुलखेल लिपटक न ठोठाइ त ठनिया मुनु टेस लाजिम पाट मखो बस चाहे त आउया चुङ ख थो बसी छा बा लाजिम पाटे छौ टोबी ख अर्थात टोबी चौरडो अंश छौ साकुना सुसमा जुदिहरु अंश छौ पुखु न दो पेखेर भुया भुजको दुगु ठो पुखोइ नाख खल्च पुखु ठो पुखोइ ना खल्च पुखु गज्या चोन ठो बारे ठन छौ न्याइफु खण्डो अट्ला ठो पुखोइ ज ख सकबन भुया भुजको दुगु ख सक्सन सुवे ख निन्दु कथा जफ्ट ठन भुजा यावे निने बुजिने इ जीव सकले जफ्ट ठो पुखोइ सिथे मुइ थति मुन्डुङका अंश पुखली सोया ठौ जिपि ठोम दुर्काटाइ ता गठे अठिया अनु गोम मुनुट दै पुखली वगे खोल्च लेफ्या चंग अंश खने टुक्टा अंश उगो खोल्च कया उके ठो एलाटया बुजिने यावने तर वन्य अंश पुखली काउ खोल्च पुखली टुटया ठकी यदि बुझे यपिन त खोल्च ढासाटके माउजुल तासा जिपि ठोम छिम छिन्याम दुर्काटया मिख टिसी उयाए भच्च जाका मिख कनिबले टाठा अंश गोग ठाउ ख वगे टो खोल्च पुखली प्याव्या छुने टुक्टा सलन स डटक ठोलागा भुन्डुपि जाफ्टेस ठुगो पुखुइ त कालबिल न्याका वया चौ ख सत्य ख टाइपि थन आपलन्टु ठोचले छनिए दिने छट जाफ्ट थन भुन्जायाटा वया चौ ज्याचन अंश थपिन त ठोग खोला माला ढका या पुखली खोला काउ ज्याचन ज्याजी कोचारुङका छेवन त अंश थपिन स गोग कयु ख वग दुना ढका या खोला कामेसा टु ल्या खना तया बि ढुङका छेवङ ज्याचन तर ठया लिबो वबि छट जाफ्टेस जिपि ठोम दो जिमत ठोग खोल्च माला ढका सुच बिया जाया वन खनि बुजिने इ जुसेले अपि पुखली खोला काट वन तर खोला छ न मरो अपि सकले औ चाला नाप नापा खोला लिए फिया चुनीको फुक्लिए ठौ छ न खोला मरु खना अपि औज जया ठौ ठौ टोले जया चुन ठो घटना लिपन ठुजो घटना अपास त न जुल छुले ट्याबले ठो जुइ न ठो खोल्च कामेसा खोल्च तया ठोकोबले छ मगक तया ठोको ज्या चुन फुक्लि प्याविको खोल्च सा बानला लोबन फुसे चोङले सिक उम ख छ खोल्च लोबेना लो काउ ज्या चुन ठो ख वये मेपिन दाजके पिन सम मुसु ज्या चुन तर ठठी मुखु ज्यायागले याना छेछेनु कपा छसाना मसुकन मरियावल छे चोपि जान पि व छे जख चोपिन स ठो मनु त पुना पना जग हल्लडका पूजा याना पन्छे याना ज्या चुन तर छफ्टिया मुजो वो मनु चनचन उसा मरियाउन लिपा मुटो हिटक्न लुयौ याना हाल ठट जेवा खोल्च खुया हम जाफिया नुगले खला त व जि मखु या लाट तैगु वाचाकल व फुक्क ख ठ कलाय टकन कने खुने कला पात निम खुया होगो खोल्च जुना पुकु सिटे वन निमेस्या पुकु पाकि सोया प्रभु जिमस मखु या लाट छमेना बिजाउरका बिन्ती यासे खुया होगो खोल्च अनिया पुकली टुटया बिल ठटे छम मनुको मुखुक जायाउले पुक्ने खोल प्याम हो ख बुलु सक्सन सिकल सक्सन ओम मनु र टिकारे या फक याट सक्सन ठट टिकारे या सोया मफ्या व आत्मग्लानी लिप वेन ज्या मन्टटेको किम्बदन्ती टु ठोकफुकले ठुक्ना ओम छम मनु खैना खोला लुया मो खटैको अनचोपि अप जाठ जिटिपिन्छ ट्याग जना चोङदनी बसी चा बा लाजिम पाटे ठौ ठो पुखु मरे अंगल ठो पुखु त लाना माठा मंगाटे अंगल तर खोल्च पुखु ढका सुपि अन अज्जन दनी चुसु थने कोचल नियमी पासपि लाजिम पाटे अर्थात बसी चाले अन खोल्च पुखु दुर यो चाहिँ ठो चुसु बना तो चुसु बना थन यलेन छोटा चाहिँ खोल्च पुखु रिउ दुगु चाहिँ जिटल लुमा सोल यल टोका चाहिँ ने ओखे ढोंटले बाहर आइ वनिले
अनि मोठ्याउ ज पाकी चाहिँ नि उनी छपुल्लो दु मोटर वपट्टि ल अन पच्चा द्वाउन ला पूर्व सुयाउन गाटा छ अन चाहिँ खल्च पुकु ढेउ छौ ठ्या दुखनी खना अन नाप चाहिँ नि छौ छय दुखनी आ कन छल मन रे मरे काट पच्च दनी छ दसा दठिलका चाहिँ नि छको पुकु डेगाटो लो छको चिच्च गए ना गोलाक अले उटा चाहिँ खल्च पुकु टाउ याना टौ दु तन यले न खल्च पुकु दु चाहिँ नि ठोच्चो सु बनले जिटा लुमा होला